Kuva ejo kuwa gatatu abakozi ba leta bazajya batangira akazi saa 3 aho kuba saa 1. Aba bakozi biteze ko bizazana impinduka mu buzima bwabo nubwo abandi banyarwanda muri rusange. Asumita Kaboyi aratubwira ibyizi impinduka. Iki cyemezo cyazanye impinduka zigaragara ko mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa 1 na saa 2 wasangaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari. Ubusanzwe hafi imihanda yose ya Kigali yuzuyemo ibinyabiziga binyuranamo, aho umuntu yabaga yamara isaha imwe kugeza kuri 2 mu nzira bitewe n'umubyigano w'imodoka. Ku masaha akazi kari gasanzwe gatangira Ijwi rya Amerika ryagiye ukakira akorera za minisiteri zinyuranye hagati ya saa 2 na saa 2 n'igice. Nta muntu wacaracaraga usibye abakozi bake barimo gukora isuku cyangwa bakora nyakabyizi. Abo bo bibaza niba ari abakozi nk'abandi. Igihe wajya gusanga bahariye ndahose buzuye, amaparikingi anatangiye kuzura, twe turi kubahiriza igihe n'ubundi tuwe tuzira. Natwe nyine amasaha abo dukorera ahindutse, imisaka ahinduka ntacyo tukagira igihe natwe tuhagere. Mwaduhaye natwe yose yo kutazinduka nk'uko twajyaga tuzinduka. Ngende umusekirite amasaha aracyari yayandi kuko ubundi giye nk'ubungera ku saa 12. Iyo ndi gukoresha amajya saa 12 nkongera gutaha saa 12 z'umugoroba. Ku bantu bo hasi ni bisanzwe nago. Izi nyungu zirareba abasanzwe nyine bakora leta cyangwa bakora ibigo bikomeye. Abantu bo hasi n'ubundi hubwo urebye n'ubundi ni bya bindi ni bisanzwe. Ntago badutekereje. Ku bakozi ba leta hari ibibazo iyi mpinduka izakemura. Ni byiza mu bitari gusa ku bakozi ba leta ariko no kuri sosiyete muri rusange. Mu buryo bw'imibereho n'imibanire y'abantu bakeneye umwanya cyane cyane nko mu buryo bw'umuryango, kwita ku bana n'iki. Ubugenziye umwana twasuhuzanyije yazezeye ariko ubundi imbere nahagurukaga bakiryama. Hari icyuho kinini na nijoro na nimugoroba ngataha nijoro wenda basinziriye, ariko nibuze ubwo ngubwo ayo mahirwe barayabonye. Kwa kundi uzinduka ushyizemo reveil saa 10 n'iki byose amasaha bigikomeye cyane, nibuze ubu ngubu haba harimo kumira kuka. Aya mabwiriza yagombaga gutangirana n'umwaka wa 2023 gusa ntibyakunze kuko igihugu cyari cyashyizeho iminsi y'ikiruhuko. Aho atangiriye ibigo binyuranye byagiye bishyiraho andi mabwiriza yihariye agendanye n'akazi kabyo. Muri byo harimo Minisiteri y'Ubuzima aho akazi kazajya gatangira saa 1 za mu gitondo kagasozwa isaa 11 z'umugoroba. Ibi biranareba abo mu bigo byigenga nabo benshi bakomeje amasaha yarasanzwe. Bwana Mudakikwa John, umunyamategeko uyobora umuryango Serura uharanira ko igihugu cyagendera ku mategeko, asanga ibi byemezo byarisha itegeko. Amasaha y'umurimo kugabanywa akava ku masaha 45 y'icyumweru akagera kuri 40, akava kuri saa 1 akagera saa 2. Ibyo bintu byamujyanye kurikizwa bisaba ko habanza kuvugururwa itegeko ry'umurimo ryari rihari bivuga ko amasaha y'umurimo ari amasaha 45. Igasaba ko havugururwa statut rusange igenga abakozi ba leta, hakavugururwa iteka ya minisitiri rishyiraho uko abara amasaha y'akazi, noneho bikajyanisha n'icyemezo cy'amaminisitiri. Iyo bidakozwe byaba binyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo ya 95 ivuga ko nta cyemezo nta tegeko riri hasi rivuguruza ibirisumba. Kuvuga ngo icyemezo cy'amaminisitiri ni icyemezo yego cya guverinoma ariko kiri munsi y'itegeko nshinga, itegeko ry'umurimo y'amateka yarasanzweho agenga amasaha ku murimo. Rero nta gaciro byaba bifite mu rwego rw'amategeko. Mu ngingo 95 y'itegeko nshinga, iyi ngingo igaragaza uko amategeko asumbana. Iyi ngingo yerekana ko itegeko risumba ayandi ari itegeko nshinga, irya kabiri rikaba ari itegeko ngenga, irya gatatu amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'u Rwanda, kane itegeko risanzwe, gatanu amateka. Ibi bigasobanura ko nta tegeko rivuguruza iri risumba. Leta ivuga ko impinduka ku masaha y'akazi zigamije ko abakozi barushaho no kwita ku miryango yabo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Gaspard Musonera yumvikanisha ko amasaha 8 areba n'abikorera. Aya masaha yo tuyavuga cyane ni muri leta. Abikora ntago bari basanga mu masaha y'akazi avuga ngo kuva iki gihe kugeza iki gihe. N'ubu niko bigomba gukomeza. Koresha wo mu bikorera ushobora kuvuga ati ndatangira saa 3 ngeze saa 12. Umubare w'amasaha urasobanutse turawuhuje n'amasaha 8, ariko uburyo uyorganizinga mu cyumweru igikomeye nuko niba utangiye mbere ya saa 3 ukwiye kwita kuri cya kindi cyari kigenderewe, aho wa mukozi umuha ya flexible time. Ariko niba umukoresha mu bikorera ahisemo gutangira saa 4, ahisemo gutangira saa 3,
ni ukuvuga ko cya kindi yamaze kucyuzuza ntabwo tuzamubwira ngo tanga ya flexible hour. Nubwo hashize igihe gito iyi gahunda itangiye, hari bamwe bagaragaza ko bamaze kumva ingaruka zayo. Uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Birabangamye ubusore bari umuntu uri gutega moto. Biratubangamiye ahubwo cyane. Igihe abaguri mu kazi ahubwo ari akazi gafite umubyigano ku buryo abagenzi babonekaga, akazi kagakorwa kagatangira akazi nagatangiye kare. Ubu ngubu rero hari ikintu kiri kuvamo. Nkoreye inote y'igihumbi kuva mu gitondo, kandi rero Rwanda Revenue zakenera umusoro, assurance teremu araduhombere cyane. Ayo mabwiriza yemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'umwaka ushize, yemeje ko amasaha y'akazi mu Rwanda agomba kuba 8, kakajya gatangira saa 3 za mu gitondo kagasozwa isaa 11 z'umugoroba. Uretse akazi gasanzwe mu mashuri, naho amasomo azajya atangira saa 2:30 za mu gitondo agere saa 11 za nimugoroba. Leta ivuga ko iki cyemezo yagifashe hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi, kongera umusaruro ukomoka ku kazi no kunoza imibereho myiza y'umuryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi kuwa 4 i Vatikani, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco arayobora imihango yo gusezera bwa nyuma no gushyingura umurambo w'uwo yasimbuye ku ntebe ya Mutagatifu Petero Benedicto wa 16. Tim Ishimwe aratubwira uko imyiteguro imeze. Urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rutumye Papa Francisco agiye kuyobora yumva nta mbogamizi z'undi mupapa umuhozaho ijisho. Kuva atorewe kuba Papa muri 2013, Francisco ayoboye Kiliziya Gatolika n'abakristo bagera kuri 1,300,000. Kuba Papa Francisco agiye kuyobora nta jisho ry'undi mushumba mukuru wa Kiliziya rimuhoraho, bishobora guha imbaraga abibwiraga ko agiye gushyira imbaraga mu mpinduka yari yatangije ariko agahagarikwa n'abatazifuzaga. Kwegura kwa Papa Benedicto wari umuhanga mu bya teolojiya kwatunguye isi ubwo yeguye ku mirimo ye, ibyateye bamwe kuvuga ko ari ugukorana kw'abapapa babiri batabona ibintu kimwe. Impuguke y'umutaliyani mu by'iyobokamana witwa Marco Politi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rutumye hari byinshi bishyirwa ku ruhande ariko biteye urujijo. Avuga ibi yumvikanishaga ko uyu mupapa watabarutse yashoboraga kugira uruhare mu barwanyaga Papa Francisco uriho ubu. Nubwo umubano wabo utagaragariraga abantu nk'urimo ikibazo, ntibyabujije kuba intandaro y'impagarara kuri Papa Francisco wagaragaraga nk'ufite imikorere itandukanye n'iya Benedicto wa 16. Ku rundi ruhande, abakurikiranira ibintu hafi bemeza ko urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rukuyeho inzitizi zikomeye zibangamira igitekerezo cya Papa Francisco cyo kuba nawe yakwegura ibyashoboraga kuba byateza impaka nyinshi mu mezi ashize. Marco Mariti yumvikanisha ko ubukwegura byakwemerwa nk'ibishobora kongera kubaho nubwo imbaraga zabo hari igihe bigaragara ko ari nkeya cyangwa se ubuzima bwabo butababuza gukomeza gukora imirimo yabo bashinzwe. Ku myaka 86, Papa Benedicto wa 16 yari yatangiye kugaragara nk'umaze kunanirwa kandi agendana ikibazo cyo mu ivi kugera aho yari yatangiye kugendera mu kagare yicaye. Ikinyuranyo kibi nuko Papa Francisco uriho ubu muri uku kwezi kwa 3 azuzuza imyaka 10 ayobora Kiliziya Gatolika kandi akaba atarigera avuga ko azegura, kabone nubwo nawe agaragara nk'ufite imbaraga nke. Gahunda ze akora nta kintu na kimwe kirazikora mu nkokora kugeza ubu kuko agikora ingendo za kure. Nko muri uyu mwaka dutangiye wa 2023, mu ntangiriro y'ukwezi kwa 2, Papa Francisco azakorera urugendo muri Afurika, yongere agera muri Portugal mu kwezi kwa 8. Hari impamvu iyo ari yose uyu munsi yagaragara cyangwa ikaza itunguranye ivuga ko Papa uriho ubu nawe yeguye, icyo ashobora gukora ni ugusiga ashyizeho itegeko rimwe cyangwa amategeko asobanura neza imiterere y'uko Papa ashobora kurangiza imirimo ye agiye mu zabukuru. Abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye nanone bananiwe gutora umuyobozi wabo bita speaker. Ikibazo kiracyari ku barepublikani. Kimwe n'ejo bundi kuwa 2 ku munsi wa mbere, abadepite baraye bakoze itora inshuro 3 nanone mbere yo gusubika inama yabo. Mu barepublikani uza ku isonga mu bakandida babo n'amajwi menshi kurusha abandi
aracyari uwitwa Kevin McCarthy. Mu minsi yabanjirije iri tora ryo mu ruhame, abadepite bagenzi be bo mu ishyaka rye babanje kwiherera bemeza ko ari we kandida wabo. Rubanda bose rero bari bizeye ko ari we washoboraga kwemezwa nta ngorane kubera ubwiganze bw'abarepublikani mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite n'intebe 222 kuri 213 z'abademokrata. Nyamara igihe kigeze, bamwe muri bagenzi be baramuhindukanye, batanga abakandida babo bakomeje no kugenda bahindagura ku buryo atarigera abona amajwi ya ngombwa 218 byibura inshuro zose 6 bamaze gutora kugira ngo abashe kuba speaker. Abaze kumuha amajwi n'abayoboke ba Donald Trump wabaye umukuru w'igihugu kuva mu 2017 kugera mu 2021. Ejo yari yabatakambiye akoresheje imbuga nkoranyambaga abasaba kureka amacakubiri yabo no guha amajwi yabo Kevin McCarthy. Ntacyo byatanze, ntibigeze bamwumva. Ku ruhande rwabo abademokrate bo ntibarahinduka na gato. Inshuro zose 6 zitora bose uko ari 212 barimo batora bari inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi udahinduka, Hakeem Jeffries, umwirabura wa mbere mu mateka y'igihugu ugiye kuyobora abadepite barimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye. Imirimo yose irebana n'iri tora rya speaker iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite. Wese depite ariko ni umukozi mukuru uhoraho. Ejo inama yari yatangiye saa 6 yasubitse saa 10:15 imaze gutora inshuro 3 yaraye isubukuye saa 2 y'ijoro, ubwo hari saa 9 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Bagarutse abadepite babanje gutora ku kibazo cyo gukomeza inama cyangwa kuyicumbika nanone. Amajwi menshi yemeje gusubika inama iragaruka nanone uyu munsi saa 6, biraba ari saa 1 y'ijoro mu Rwanda no mu Burundi. Igihe cyose bataremeza speaker wabo, abadepite b'iyi nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'118 ntibazarahira. Nta n'ikindi bashobora gukora na kimwe, by'umwihariko inshingano ebyiri zibanze: gutora amategeko no kugenzura imikorere ya guverinoma. Ikindi kibazo abaturage barimo bibaza binyuze mu bitangazamakuru binyuranye, ese ko batararahira bazahembwa iminsi yose bazamara batararahira? No kuvuga iminsi yose bazamara badakora inshingano zabo. Kugeza ubu nta bahanga baratangira gutanga igisubizo. N'ubwa mbere mu myaka 100 ishize kuva mu 1923 abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bananiwe gutora umukuru wabo speaker ku nshuro ya mbere. Icyo gihe uwaje kuba speaker yatowe ku nshuro ya 9. Ariko nabyo sibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abadepite bari bananiwe gutora speaker wabo ku nshuro ya mbere. Nko mu 1856 nibwo byamaze igihe kirekire abadepite bamaze amezi 2 batora inshuro 133 mbere yo kwemeza umuyobozi wabo speaker. Mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, speaker aza ku mwanya wa 4 nyuma ya president na vice president ba Republika na president pro tempore wa Sena, ni ukuvuga president w'umusimbura ushinzwe gutegura no gukurikirana gahunda za buri munsi za Sena. Naho ubundi president wa Sena ni vice president wa Republika nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Sena yo yarangije ibyayo, abayigize bararahiye ejo bundi kuwa 2 nk'uko byari biteganyijwe. Barangije kurahira bahise bashyiraho president pro tempore wabo, bemeje umutegarugori witwa Patricia Lynn Murray bakunze kwita Patty, umwe mu basenateri babiri bahagarariye leta ya Washington iri mu burengerazuba bw'igihugu. Nuwo mu ishyaka ry'abademokrate bafite ubwiganze muri Sena. Ni senateri kuva mu 1993, afite imyaka 72 y'amavuko. Niwe mutegarugori wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye president pro tempore wa Sena. Juti muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo iyi radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Mbararikiye rero ikiganiro Iwanyu mu Ntara guhera saa 7